Наши суседзі украінцы адзначылі учора Дзень незалежнасці. Дзень, калі Украіна абвесціла незалежнасць ад Савецкага Саюза, з чым іх шчыра вітаем. Праз 33 гады імперыя, з якой яны не хацелі мець нічога супольнага, цягне Украіну назад. Украіне даводзіцца плаціць жыццямі сваіх сыноў і дачок, каб захаваць незалежнасць. А сёння дзень аднаўлення незалежнасці маглі б адзначаць і мы. 33 гады таму, 25 жніўня, дэкларацыю аб суверэнітэце прынялі ў Беларусі. Але імперія вярнулася да нас значна хутчэй, таму гэтую дату сёння ў лукашэнкаўскай Беларусі не адзначаюць. Але пра гэта мы яшчэ пагаворым у нашым выданні. Вітаю вас, гэта тыдзень з Ігарам Кулеем. А і вось галоўныя тэмы нашага сённяшняга выдання. Дзёрзкая аперацыя украінскай арміі ў Курскай вобласці Расіі працягваецца. У ёй бяруць удзел і беларускія ваяры. Россия ніяк не может адысці от шоку. Нету очередей в военкомат идти их защищать. Нету. Потому что наша страна, как ни удивительно, она вообще не существует. Наша страна – это identity, это идентификация. Беларуская модель сельской гаспадаркі памірае, нягледзячы на мільярдныя ўліванні. Вынікі з кожным годам усё горшыя. У ход ідзе падман. Министерство сельского хозяйства, избирательный комитет, тот же наш, да, ЦИК, они под одной крышей пляшут, под одну дудку. И приписки там одинаковые идут, надо припишут. И язык мой, ворог мой. Лукашэнкаўскія выказванні у чарговы раз прывялі да канфліктаў з саюзнікамі па АДКБ і мытным саюзе. Ад пачатку ўварвання Расіі ва Ўкраіну Владзімір Пуцін абяцаў, што жаўнеры тэрміновай службы ніколі не будуць браць удзел у войнах. А ўжо сёлета Расія адправіла зусім юных тэрміноўцаў абараняць у адзіночку сакральныя для Масквы землі Курскай вобласці. Як вынік, вялікая колькасць забітых і палонных. У дадатак да гэтага на акупаваных у краінах тэрыторыі Расіі застаюцца тысячы мірных жыхароў. З дзясяткамі з іх сваякі не маюць аніякай сувязі. Такім людзям мясцовыя расійскія ўлады сказалі спадзявацца выключна на свае сілы і займацца пошукамі самастойна. Падчас святкавання Дня незалежнасці Украіны ў Кіеве Владзімір Зеленскі заявіў, што адная з мэтаў курскай спецаперацыі паказаць свету, кім насамрэч ёсць Пуцін і ягоная ўлада. А ў нашай праграме крывыя люстры сучаснай Расіі пакажа мой калега Руслан Ігнатовіч. Курская вобласць, горад Суджа, вуліца Розы Люксембург, 4. На гэтых кадрах відаць, як у прыватны будынак заходзіць жаўнер ЗСУ. У адным з пакояў да ложка прыкаваная старасцю і хваробай жанчына. Яе пакінулі усе – сваякі, мясцовая ўлада і расійская армія. Я не знаю, как попить. Не знаете, как попить? Да. Давайте. Давайте. Украінскі ваяр пакідае ваду і абяцае жанчыне, што неўзабаве яе забяруць і ўжо ў больніцы на тэрыторыі Украіны яна атрымае ўсю неабходную дапамогу. Украінскія СМІ і тэлеграм-каналы публікуюць дзясяткі, калі не сотні падобных відэа, гэткім чынам падкрэсліваючы розніцу паміж акупацыяй расійскай з разбурэннямі гарадоў ды ваеннымі злачынствамі і, маўляў, гуманнай украінскай. Праблемы насельніцтва Куршчыны відаць і з абвестак у расійскіх садсетках, дзе людзі шукаюць сваякоў. Вось адна з такіх. Жанчына намагаецца знайсці свайго тату. Вот кроме объявлений, которые вы давали там в социальных сетях, как-то там местные вот власти вам помогают в этом, не помогают, волонтеры? Да, помогают. Вот какие инструкции дают местные власти в плане поисков? То есть они говорят, просто ждите или какие-то действия нужно предпринимать? Но мне вот буквально вчера и полиция, и Израиль сказали, вам лучше будет искать самим.
Это кто вам сказал искать самим? Поисковый отряд «Лиза Алерт» и полиция. Понятно. Ну, очень интересно. Просто вы, с одной стороны, сказали, что помогают, а тут полиция говорит, чтобы искали сами. Нет, ну помогают в плане того, что приняли заявление о пропаже. Гэткую гісторыю нам распавёў іншы чалавек, які паспеў выехаць з суджы. Ён шукае жанчыну 1947 года нараджэння. Местная власть, она как-то связывается с украинской стороной или нет? Вот на этот вопрос я затрудняюсь ответить. Местные, наверное, скорее всего, власти, скорее всего, нет. Может, как-то военные, возможно, что по обмену в какой-нибудь коридор. Но, понимаете, там смысл чуть-чуть в другом. Они наших жителей, они загоняют в одни подвалы. Кормят, конечно, воду приносят, а выпускать не выпускают. То есть они им пользуются как живым щитом, чтобы наши военные не нанесли по ним удар. Потому что там есть мирные люди. И вот этим они пользуются. Інфармацыя пра выкарыстанне цывільных расейцаў у якасці жывога шчыта украінскім войскам застаецца без пацверджанняў. Такога не гучала нават ад расійскіх прапагандыстаў. А вось відэа, дзе жыхары Курскай вобласці вольна размаўляюць з жаўнерамі ЗСУ, у сеціве багата. Все, слава Украине, брат! Героям слава! Давай, братуха! Акрамя зніклых без вестак, цывільных асобаў па ўсёй Расіі шукаюць і салдатаў тэрміновай службы. Паводле непацверджанай інфармацыі, за час курскай аперацыі ЗСУ узялі ў палон больш за 2000 такіх вайскоўцаў. Не спешим под одну шереночку идем! Аккуратно! Не боимся ничего! Медыакампанія BBC на падставе адкрытых крыніцаў вызначыла імёны, прынамсі, 81 тэрміноўца, хто з пачатку аперацыі ЗСУ ў Курскай вобласці не выходзіць на сувязь са сваякамі. Вядома, што як мінімум 38 з іх цяпер у палоне, яшчэ двое загінулі. Хаця яшчэ 8 сакавіка 2022 года Уладзімір Пуцін абяцаў, што жаўнеры тэрміновай службы у так званай спецаперацыі удзельнічаць не будуць. Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Паколькі цяжка зразумець, ці ўпісваецца наступ украінскіх войскаў у Курскай вобласці ў план расійскай СВО, мясцовыя прапагандысты актыўна рыхтуюць насельніцтва да таго, што вайна сіламі тэрміновай службы – гэта норма. Мне тут все говорят, что вы там, как вы можете срочников использовать, вы там о чем говорите. Это наша территория. Они наши военнослужащие. Они приняли присягу. Согласно всех наших законов, они что? Обязаны исполнять свой воинский долг. Ну, мы о чем говорим сейчас? Жалко пацанов? Несомненно. Но мы раньше-то воевали именно ими. В Афганистане никаких контрактников не было. В Красной армии контрактники были? А первая чеченская, вторая чеченская? 100%. Все это же было. Нет, не в этом дело, но воевали срочниками. Срочниками? Конечно. Срочниками? То есть контрактники, но срочники-то были. Да. Это все же было. Чаго не было, дык гэта ледзь не абыякавасці жыхароў Расіі да захопу іхнай тэрыторыі. Пра супраціў на занятых украінцамі землях, прынамсі, не паведамлялася. Нету очередей в военкомат идти их защищать. Вот нету. Потому что наша страна, как неудивительно, она вообще не существует. Наша страна – это identity, это идентификация. Знаете, когда ты чувствуешь себя частью страны, а страну частью себя. Вот в России этого нет. И поэтому всем наплевать на жителей Белгорода, которых бомбят уже который месяц постоянно, да? И там, в общем, вполне себе тяжелая ситуация. Но ни в Хабаровске, ни в Москве, ни в Архангельске, ни в Ростове даже никто на эту тему не волнуется. Вот. И, в общем, на самом деле, то же самое с ситуацией с Курском. Всем наплевать.
Тым часам аперацыя ЗСУ на тэрыторыі Расіі працягваецца. Да рэгулярнай украінскай арміі далучыліся і беларускія добраахвотнікі. На пачатку тыдня беларускі баец 225-й асобнай штурмавой брыгады украінскіх збройных сілаў падзяліўся з Белсатам відэа з танкам пад бел-чырвона-белым сцягам. Як ён патлумачыў пазней, знятым у Сумскай вобласці па дарозе на Куршчыну. Карыстаючыся магчымасцю, Леонид Гозман звяртаецца да сваіх суайчыннікаў і просіць нікому не даваць інтэрв'ю. Ваши лица записывают. Если, российские войска вернутся туда, вспомните, насколько мстительной была Советская власть. Она отлавливала всех, абсолютно всех. Канчатковыя мэты ўкраіны ў гэтай сучаснай бітве пад Курскам невядомыя, але першыя станоўчыя вынікі ўжо ёсць. 24 жніўня, у дзень незалежнасці Украіны, Кіеў і Масква абмяняліся ваеннапалоннымі ў фармаце 115 асобаў на 115. Все нормально, едем домой. Да, мам. Паводле расійскага Мінабароны, украінскі бок вярнуў вайскоўцаў, якіх узялі ў палон акурат у Курскай вобласці. Цяпер яны ў Беларусі, дзе ім аказваюць медычную дапамогу. А ва ўкраіну вярнуліся байцы Нацыянальнай гвардыі, збройных і вайскова-марскіх сілаў, а таксама памежнікі. Яны чакалі вызвалення з першых дзён поўнамаштабнай вайны. Слава Україні! Руслан Ігнатович, Белсат. І тэму курскай аперацыі працягнем абмяркоўваць з выканаўчым дырэктарам Украінскага цэнтру бяспека і супрацоўніцтва. На сувязі з намі Дмитро Жмайло. Добрый вечар. Доброго вечора, вітаю вас. Хацеў бы пачаць з таго, што, як бачым, аперацыя Украіны ў Курскай вобласці Расіі, яна працягваецца, але тэмпы, як таксама гэта назіраецца, яны запаволіліся крыху. З чым гэта звязана? З тым, што Расія здолела выбудаваць лінію нейкую пэўную абароны, на якой затрымала украінцаў? Ці гэта Украіна не хоча вельмі глыбока заходзіць у Курскую вобласць, у Расію? Якщо чесно, я би сказав, що ні перший, ні другий варіант, тому що ми маємо тяжку ситуацію на сході нашої держави, зокрема на Покровському напрямку, де Росія зосередила фактично 200-тисячне угрупування, половина з якого постійно бере участь в штурмових діях і десь просувається у напрямку Покровська. Так само ми маємо величезну протяжність лінії фронту, крім того, наше українське прикордоння, на якому теж ми потрібні зосереджувати війська. Тому ті резерви, які ми змогли виділити саме для операції в Курській області, вони це наші елітні війська, і відповідно до того, як ми рухаємося, ми намагаємося не находити саме на позиції укріплення російської армії, а займати більш вигідні для себе рубежі з найменшими втратами. І тому, відповідно, так, звісно ж, іде певне уповільнення нашого руху, але як би там не було, рух продовжується. І на схід від Суджі у нас є просування, зокрема в районі населеного пункту Мартинівка, і на північі, це Корнєївський напрямок, ми так само там просуваємося і вже десь можемо говорити, що ми контролюємо східні околиці цього містечка. І якщо взяти Глушківський район, то хоч там поки що не така насиченість наших українських військ, а ми десь, особливо після підриву мостів через річку Сейм, ми взяли цей район під наш контроль. Тому зараз так, ми продовжуємо рух, він не такий швидкий, але ми вже займаємо більш вигідні для себе позиції для того, щоб в майбутньому виманювати російські резерви. Таксама на гэтым тыдні была інфармацыя пра тое, што украінскія групы заходзілі на тэрыторыю Белгародскай і Бранскай вобласці. Што гэта было? Гэта нейкае такое прамацванне, праверка такая, ці таксама ўвайсці? Бо курская аперацыя пачыналася менавіта так жа. Спачатку зайшлі дыверсійныя групы, паглядзелі, выйшлі, а пазней пачаўся наступ. Ці можна чакаць нейкае пашырэнне баявых дзеянняў на Белгародскую і Бранскую вобласці Расіі? 100% інформації це має виключно український генеральний штаб, і ми намагаємося зберігати в таємниці взагалі стратегічні цілі нашої операції, про які не знають навіть наші західні партнери найбільш наближені. Ми однозначно думаємо над тим, як розширювати нашу операційну зону, але все це залежатиме від тих резервів і точної кількості сил, які ми зможемо задіяти в цьому районі, бо ми не зацікавлені в тому, щоб розтягувати наші війська. Але однозначно ми будемо і далі намагатися ламати логістику російських окупантів і просто-напросто перерізати
перерізати основні артерії ось цьому угрупуванню «Сєвєр», який тримає відповідальність за район умовно від півночі Чернігівщини, це район Климово-Клинці, звідки була і російська колона, яку ми в перші дні операції змогли розбити, і аж до Харківського плацдарму. Тобто ми і далі будемо перерізати це угрупування, намагатися порушувати його логістику і відповідно таким чином розширювати нашу зону безпеки вздовж українського кордону і таким чином зменшувати тиск на Сумщину і Чернігівщину і переносити війну на російську територію. Як ми бачимо, російська армія не вважає, що це вже війна триває на її території, і так само масивно застосовує і авіацію, і артилерію, не рахуючись із загиблим цивільним населенням російськими своїми ж громадянами. Вось вы кажаце, што украінскае войска адсоўвае ад сваіх межаў гэтую вайну, але ці гэта ёсць галоўная мэта гэтай аперацыі? Таму што прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі некалькі разоў выказваўся пра тое, якія мэты. Між іншага, вось, як мы зараз чулі, таксама называў адну з мэтаў паказаць, чым ёсць расійскі рэжым, пуцінскі рэжым, так што кідаюць людзей на гэтых тэрыторыях без апекі, ніхто іх не эвакуюе. Як вы лічыце, вось асабіста вы лічыце, якія мэты Украіна ставіць перад сабой, калі іх некалькі, то назавіце гэтыя некалькі мэтаў такога ўваходу і гэтай вайсковай аперацыі ў Куршчыне? Ну, перше, саме основне, це відповідно зменшити загрозу обстрілів по нашій території. І якби ми не почали цю операцію, то ми б на Сумщині 100% побачили те саме, що декілька місяців тому ми побачили на півночі Харківщини, коли росіяни змогли накопичити резерви і просто-напросто зайняли з боями, з тяжкими своїми втратами шматок нашої території. На Сумщині планувалося те саме. Ми це попередили, і росіяни навіть уявити собі не могли. Вони щиро вірили, що ті війська, які ми там накопичуємо, ми накопичуємо для оборони, щоб відбивати черговий їхній такий наступ. Це перше. Друге, це, звісно ж, питання полонених. Ми бачимо, що в такий знаковий для нашої держави день, День Незалежності, росіяни пішли на обмін 115 на 115. І вперше, як тільки ми набрали в полон кадирівців і строковиків, які є дуже цінним обмінним фондом, за всі час повномасштабного вторгнення саме російська сторона вийшла з ініціативою перемовин і проведення відповідно цього обміну. Це друге. Крім того, третє, ми зараз на території Російської Федерації не намагаємося напорюватися на російські опорні пункти, не йдемо там, де вони копають окопи і позиції, а займаємо вигідні рубежі, зокрема після знищення мостів, це і по річці Сейм, і по інших територіях, щоб тоді мати змогу виманювати на себе російські резерви і на підходах їх знищувати вогнем артилерії. Так само, як було з розбитими колонами, так само, як ми розбили цілий батальйон ще на марші російської армії. Відповідно, таким чином ми будемо поступово змушувати росіян все-таки перекидувати свої резерви. Вже десь близько 5 тисяч, вони з менш пріоритетних напрямків, але з окупованих територій зі України, зі своїх резервів, вони вже почали перекидувати. Крім того, росіяни планували до кінця року наростити своє угрупування на окупованих територіях з 520 тисяч до 790 тисяч. Відповідно, Курська операція вже частково сплутала ці плани, і росіяни тепер будуть змушені думати, як їм далі продовжувати і наступальні дії, і захищати свою територію. Це десь отакі оперативно-тактичні завдання, які вже виконав офіційний Київ. Вы самі узгадали таксама ў першым адказе, вы з гэтага пачалі свой каментар, гэтую гісторыю пра тое, што расейцы таксама маюць поспех на Донбасе украінскім, што яны наступаюць у кірунку Пакроўска, ёсць небяспека, што гэты стратэгічны пункт будзе страчаны, там ёсць скрыжаванне дарогаў, плюс праз гэты горад адбываецца таксама лагістыка, так, і забеспячэнне фронту украінскага. Ці не атрымліваецца так, што наступ на Курскім накірунку адбываецца коштам страты вось гэтых земляў на Донбасе? Ці гэта розныя абсалютна рэчы, яны паміж сабой не звязаныя? Абсолютно навпаки. Зараз дуже величезні зусилля російська пропаганда кидає на те, щоб показати, що Курська операція марна і краще б ми ці резерви використали на Покровському напрямку. Абсолютно маячня, тому що росіян більше, в них більше особового складу, техніки, боєприпасів, всього у них більше, і вони постійно намагаються нас передавлювати числом. Вони не рахуються вже зі своїми втратами. На Покровському напрямку в окремі дні співвідношення втрат доходить 1 до 10, 1 до 20. Вони просто хвиля за хвилею кидають на м'ясо своїх військових, тільки б якнайбільше захопити території. Якби ми всі ці резерви задіяли на Покровському напрямку, вони все одно виставили більше число і просто передавили нас числом. Тому ми цієї операції перевернули шахову дошку, з якої нам виграють росіяни
росіяни, от такою нашою асиметричною відповіддю. У нас немає іншого шансу, ніж от саме такими операціями ламати військову логістику росіян. Тому, звісно, так, немає такого швидкого ефекту, але подивіться, ту територію, яку зайняли українські війська з початку серпня, з доволі невеликими втратами, і ті території, які зайняли росіяни в цьому році на Покровському напрямку, втративши вже понад 70 тисяч у своїй літній наступальній кампанії, ну це просто-напросто неспівмірні речі. Тому так, нам зараз дуже важко, але все-таки я б закликав би світову спільноту не ставити хрест на Покровську, тому що пригадаймо, як ще багато місяців тому говорили, що впаде після Бахмута Часів Яр. Але не дивлячись на те, що там їх так само більше, ми використали водні перешкоди, підтягнули артилерію, постійно мінуємо підходи, і як би там не було, Часів Яр стоїть. І росіяни не можуть перейти канал, по якому вибудована лінія фронту. Те саме і зараз буде з росіянами, їм потрібно буде більше резервів, їм потрібно буде більше перегрупування, тому що далі, по-перше, на шляху до Покровська стоїть місто Селидове, там же так само вже починаються водні перешкоди, зокрема річка Казенний Торець і багато інших ставків, русел річок і тому подібне. Тому росіянам, щоб швидко підійти до Покровська, ще доведеться багато стратити своєї крові. Тому війна триває, ситуація тяжка, але сказати, що фронт наш провалюється чи ламається наша лінія оборони, ні, такого наразі немає. Я вам яшчэ одно пытанне задам, якое ўжо не тычыцца канкрэтна гэтых аперацыяў, але таксама вельмі цікавае. Ведаеце, Украіна спачатку паўнамаштабнай навалы расійскай на Украіну дамагаецца таго, каб была перададзена нейкая заходняя зброя. Спачатку гэта былі там хаймарсы, ракеты Атакамс, Storm Shadow, F-16. Украіна недавно атрымала F-16, мы бачылі і нават ведаем, што ўжо ў некаторых аперацыях яны прымяняліся нават у Курскай, так, нейкім чынам былі задзейнічаны, хоць інфармацыі вельмі мала. Што цяпер Украіна патрабуе? Ёсць яшчэ нейкая зброя, на чым зараз будзе канцэнтравацца вонкавая палітычная актыўнасць Украіны, каб на захадзе атрымаць яшчэ штосьці? Што яшчэ патрэбна? Ну, по-перше, це, звісно, ракети повітряного базування, це Storm Shadow, Таурус і Скальпи. Це щоб ми зняли усі обмеження і мали цю 300-кілометрову зону для ураження, бо тоді в українському прикордонні опиниться до 20 російських аеродромів, з яких вони злітають, піднімають свої літаки і тероризують територію України керованими авіаційними бомбами, та 184 різноманітних військових об'єктів Збройних сил Російської Федерації, ФСБ, прикордонників і тому подібне. Крім того, нам потрібен дозвіл на використання атакамсів, зокрема касетного типу боєприпасів, які можуть бути на відстані десь до понад 300 кілометрів, від 165 до 300, які є ефективні для того, щоб наносити удари по російських аеродромах. Ми вже маємо позитивні приклади застосування цієї зброї. Мене, зокрема, били і біля окупованого Бердянська, і біля окупованого Луганська, і познищували багато авіаційної техніки. То, от, власне, оці дві позиції наразі є найкритичніші для того, щоб українська рука, оце плече, куди ми можемо діставати вглиб території Росії і ламати їхню логістику не тільки нашими дронами, а й більш потужної зброї. Оце наразі є найнеобхідніше, і офіційний Київ зосереджує свої основні дипломатичні зусилля сюди. Крім того, ведуться ще паралельний трек із Сполученими Штатами саме зброї, яку можна використовувати з F-16. Це, зокрема, ми говоримо про ракети JASSM класу повітря-земля, які можуть вражати на землі цілі на відстані до 370 кілометрів. Ось така основна зброя нам потрібна. І от саме зараз той момент, коли ми можемо дійсно добитися значних результатів, враховуючи, що наші війська вже діють всередині території Російської Федерації. Відповідно, ще далі ми можемо бити по військових об'єктах ворога. Дзякуй вам вялікі за гэты каментар. Дмітро Жмайлов, выканаўчы дырэктар Украінскага цэнтру бяспекі і супрацоўніцтва, быў з намі на сувязі. Добрага вам вечара. І пераносімся ў Беларусь, дзе ў чыноўнікаў рэжыма сваё змаганне. Беларускія механізатары яшчэ на палях дажынаюць апошнія тоны збожжавых і збожжа-бабовых. І нельга сказаць, што бітва за ўраджай прайграная. Але і гучнай перамогі няма. Не дацягнулі сёлета каля 2 мільёнаў тонн да усталяванай Лукашэнкам планкі ў мінімум 10 мільёнаў, як ён казаў. Блізка да дыктатара
блізка да дыктатара загаду калісьці было толькі ў 14 годзе аднойчы. Тады не хапала каля 500 тысячаў тонаў да таго, каб выканаць гэты загад пра 10 мільёнаў. Што замінае паўтарыць рэкорд 10гадовай даўніны, а таксама чым гонка за паказнікамі нагадвае лукашэнкаўскія прэзідэнцкія выбары, распавядзе Юлія Цяльпук. 10 тыдняў запар на беларускіх палетках ішло жніво. Пшаніца, жыта, авёс і ячмень, кукуруза, проса. Сабраць трэба да апошняга каласка і укласціся ў пастаўленыя дзяржавою агульныя для ўсіх тэрміны. Уборочная кампания подходит к своему завершению. Погодные условия позволяют работать с утра до позднего вечера. Паколькі працаўнікоў у дзяржаўных гаспадарках не стае, збіралі ўраджай і залежныя ад алкаголю беспрацоўныя пад пагрозою накіравання ў ЛТП, працаўнікі заводаў і сістэмы адукацыі, ратавальнікі і міліцыянты. Наша помощь необходима, погода хорошая, и убирать надо урожай. Стране нужен хлеб. У аб'ёме збожжавых і збожжабабовых, які хоча бачыць галоўны аграном краіны, не стае 5-й часткі. А калі аддзяліць залічаную туды тэхнічную культуру рапс, ад намалоту застанецца толькі 6 мільёнаў 600 тысяч тонаў. Лукашенко прасіў вырасціць і сабраць прынамсі 10 миллионов. Лукашенко когда-то учился в сельхозакадемии, и в 70-х годах в учебниках было написано, что продовольственная безопасность страны будет обеспечена тогда, когда будет 1000 тонна зерна на одного человека. То есть тонна зерна умножаем на перспективных 10 миллионов человек в Беларуси, а мы получаем этих 10 миллионов тонн. Под такія аб'ёмы ў Беларусі закупленыя камбайны і пабудаваныя збожжа-сушыльныя комплексы. Каб не рызыкаваць пасадамі ці нават свабодаю за слабы ўраджай ды прастойванне тэхнікі, чыноўнікі даўно прыдумалі далічваць да збожжа на малоту рапс, культурны гібрид свірэпіцы і капусты, ніяк не збожжавы. Важна таксама, што падлічваюць вільготнае і засмечанае збожжа, што трапіла ў камбайн. Пасля сушкі і ачысткі яно страціць каля 15% вагі. Таму без усяго лішняга сёлетні ўраджай складзе прыкладна 5 мільёнаў 600 тысяч тонн менавіта збожжа. Министерство сельского хозяйства, избирательный комитет, тот же наш, да, ЦИК, они под одной крышей пляшут, под одну дудку. И приписки там одинаковые идут. Надо, припишу. Фальшивыя бюлетэні можна утылізаваць, але як схаваць адсутнасць мільёнаў тонаў збожжа? Бяром рэальны аб'ём ураджаю. Адлічваем з яго 1 мільён тонаў на насенне, паводле афіцыйных звестак. Яшчэ 1,5 мільёна на хлеб і крупы для насельніцтва. Людскіх апетытаў не зменіш, таму не дадаюць калгасным жывёлам і птушцы. Замест належных 6 мільёнаў тонаў збожжа ў кармах яны атрымліваюць 3. Украсть не украли, не скажу, что украли. Ну, съела скотина, но скотина не выросла. Соответственно, теленка нету, поросенок уже не такой. И эффективность у нас низкая, потому что наприписываем продукцию сельского растениеводства, а потом не знаем, почему у нас такая вот низкая эффективность в животноводстве. А самы галоўны аграрый і тут патрабуе паказнікаў, бо прадукты жывёлагадоўлі гэта экспарт больш прыбытковы за збожжавы. І з яго Лукашенко сёлета хоча атрымаць 9 мільярдаў долараў. Надо глубоко переработать и продать по высокой цене. В чем причина? Такого бардака быть не должно. Ужо нават дзяржава Лукашэнкі не ў стане ўвесь час субсідыяваць гэтыя калгасы, яны паміраюць. І самы эканамічны эфектыўны спосаб гэта перадаць іх уласнасць, што і робяцца вялікім прыватным прадпрыемствам альбо рынкава арыентаваным дзяржаўным прадпрыемствам. Летась перадалі 20 стратных гаспадарак. Гэта мала, кажа дыктатар. Я не настаиваю, чтобы вы просто так присоединили и повесили гирю на ноги хорошему хозяйству. Здесь должен быть принцип добровольно-принудительный. Эфектыўнасць такой мадэлі найлепей бачная ў параўнанні. У суседняй Літве, што гадуе збожжа на харчы ўнутры краіны і на экспарт, засейваючы амаль удвая меншыя плошчы, яшчэ сыры і неачышчаны ўраджай не горшы, чымся з дыктатарскіх палеткаў. Ва ўкраіне, нягледзячы на вайну, ураджайнасць з гектара на 40% вышэйшая. Пра галоўныя чыннікі поспеху распавядае генеральны дырэктар Украінскай аграрнай канфедэрацыі Павел Коваль. Конкурентная среда в бизнесе, предпринимательство, свобода выбора, свобода инвестирования, свободное передвижение товаров, работ, услуг, рабочего капитала, финансов ни в каких противоположных, административно-командных, плановых
где-то авторитарных, тоталитарных условиях развиваться не может. Ва Ўкраіне зарэгістраваныя каля 50 тысяч аграрных вытворцаў разам з фермерскімі гаспадаркамі, буйнейшымі, чым прынята на захадзе, і падсобнымі гаспадаркамі жыхароў сяла. Асноўную долю ВУП ствараюць сярэднія прадпрыемствы. В 2022 году урожайность была меньше, в 2023 году урожайность была неплохая, но мы потеряли возможность производить где-то на 7-8 миллионах гектаров земли в связи с военными действиями. Сёлета толькі пшаніцы ва Ўкраіне сабралі 21 мільён тоннаў пры 3-мільённым спажыванні насельніцтвам. Украіна займае 6-е месца ў сусветным рэйтынгу экспарцёраў пшаніцы. З нашых суседзяў першае месца займае Расія, 8-е Польшча, 10-е Казахстан. Па-за гэтым топам 12-е месца ў Літвы. Агулам сёлетні ўраджай збожжавых ва Ўкраіне складзе да 43 мільёнаў тоннаў. Пути конкуренции и предпринимательства Украину сейчас сломить будет тяжело. Я думаю, вот эти боевые действия, они именно на это и направлены, чтобы не показывать на постсоветском пространстве, как может демократически развиваться тот или другой народ, общество и бизнес в том числе. У планах беларускага Мінсельгасу іншая тэрміналогія і спробы атрымаць ад зямлі хоць крыху больш, не змяняючы сістэмы гаспадарання. А таму, як і ў папярэдняе дзесяцігоддзе, Беларусь будзе набываць збожжа ў Расіі. Летась на патрэбы жывёлагадоўлі дакупілі 500 000 тоннаў. Юлія Цельпук, Белсат. На гэтым тыдні Лукашенко ў чарговы раз аскандаліўся на міжнароднай арэне. Адным інтэрв'ю ён здолеў абразіць народы ажно некалькіх краінаў. Але што ж здарылася? Да Лукашэнкі па інтэрв'ю прыехаў расійскі прапагандыст, а да маскоўскіх журналістаў Рыгоравіч адчувае даўнюю слабасць. Ім асабліва хочацца спадабацца. Як ён сам кажа, са сталіцы нашай вялікай родзіны прыехалі. Ну а як спадабацца расійскаму прапагандысту? Хваліць пуцінскі рэжым, а ўсе астатнія краіны лаяць. Світа дыктатара даўно ведае, што калі Лукашенка не чытае тэкст падрыхтаванай паперкі, а кажа з галавы, то чакай бяды. Пазней давядзецца чырванець, выбачацца ды апраўдвацца. Так і здарылася. У гэтым інтэрв'ю з лукашэнкаўскіх вуснаў сыпаліся абразы ў бок іншых краінаў. Маўляў, Арменія нікому не патрэбная, няхай не дрыгаецца і сябруе з Пуціным і Лукашэнкам, бо акрамя нас ніхто з імі сябраваць не будзе. Пазней абразіў Казахстан, маўляй, той папрашайнічае ў Расіі. Вельмі смешна чуць гэта ад таго, хто збудаваў сваю палітычную кар'еру на крэдытах з Расіі ў абмен на абяцанні. Ну а пазней Лукашенко абразіў украінскіх жанчын, сказаўшы, што тыя, хто вымушана выехаў праз вайну за мяжу, займаюцца там зараз прастытуцыяй. Рэакцыя была імгненнай. У Ереване беларускую амбасаду закідалі яйкамі і памідорамі, ды запатрабавалі афіцыйна з візітам запрасіць у Арменію Святлану Ціхановскую. У Казахстане выклікалі беларускага амбасадара на дыван і змусілі тлумачыць, што гэта было. Ну а з Украінай і так горш ужо быць не можа. Там Лукашенко цягам некалькіх гадоў прабіў дно грамадскай думкі, скаціўшыся з п'едэсталу самага папулярнага замежнага палітыка да ролі пуцінскага блазана, марыянеткі, якая танчыць па загадзе гаспадара з Крамля. А вось я дзіву даюся. Чалавек 30 гадоў сядзіць на пасадзе кіраўніка дзяржавы, а так і не навучыўся асновам дыпламатыі, манераў і добрага тону. Як у той прымаўцы. Можна Лукашэнку выцягнуць з савецкага калгасу, але савецкі калгас з Лукашэнкі выцягнуць немагчыма. Дастаткова ўзгадаць, што Лукашенка раней казаў пра габрэяў, маўляў, зрабілі з Бабруйска свінушнік. Як ён выказваўся пра замежных дыпламатаў ці лідараў, называў іх то казламі, то гнідамі, то ідыётамі. Усё гэта шкодзіла інтарэсам нашай краіны, ну і было кашмарам для ягонага ўласнага міністэрства замежных справаў, якое мусіла гасіць пажары пасля такіх заяваў. Я ведаю, што дыпламаты Лукашэнкі, калі іх выклікаюць на дываны па ўсім свеце апраўдвацца за паводзіны іхнага гаспадара, не могуць сказаць услых тое, што яны думаюць. Таму я скажу гэта за іх. Прабачце нас, калі ласка. Лукашенка звычайны, нявыхаваны хам. Беларускі народ яго не выбіраў, а таму выказванне гэтага грамадзяніна успрымаеце як прыватнае меркаванне, якое абсалютная большасць беларусаў не падзяляе. Наймацней на хамства беларускага дыктатара ў інтэрв'ю расійскай прапагандзе адрэагавалі ў Арменіі.
Прадстаўнікі праеўрапейскай партыі ў імя рэспублікі выйшлі да амбасады Беларусі ў Ереване ды закідалі яе яйкамі ды памідорамі. Гучалі лозунгі аб разрыве дыпламатычных адносінаў з рэжымам Лукашэнкі. Перад праграмай «Тыдзень» я паразмаўляў з віцэ-кіраўніком гэтай партыі спадаром Рубенам Маграбянам. Добрый день. Приветствую вас. Спасибо за приглашение в ваш эфир. Спасибо большое, что согласились с нами поразговаривать. Вы знаете, видео с вашей акции, того, как вы закидываете белорусское посольство яйцами, помидорами, представителей вашей партии, оно облетело все СМИ, я видел и в российских в том числе, но в белорусских тем более, конечно же, оно появилось. Что вы хотели этой акцией донести? Вы можете объяснить сейчас? Ну, главным действием в этой акции были, конечно, не яйца, не помидоры и не картошка, а то заявление, которое мы там зачитали, а это было так вот чисто символический акт, завершающий это все. Ну, во-первых, это то, что Лукашенко, как хоть и узурпатор, но выступающий как глава государства, ведет себя как мелкий уголовник, который выражает мысли, не имеющие ничего общего с политикой. Это всего лишь поведение подворотни. С таким государством при таком правлении Армения не должна иметь никаких посольств, никаких представительств и никаких межгосударственных дел. Наш посыл был именно в этом. И плюс к этому еще и наш посыл был в том, что это не воля белорусской нации, которую Лукашенко не представляет, а он, повторяю, узурпировал эту позицию главы государства в результате довольно-таки кровавых репрессий, которые произошли в ходе и после выборов там. Воля народа Беларуси другая. Народ Беларуси дал мандат совершенно другой персоне и наделил персону, то есть ее мандатом, который и, в общем-то, должен быть реализован. Я правильно понимаю, что вы говорите о Светлане Тихановской? Естественно, и только, да, и плюс к этому мы еще и призвали наши власти вообще запретить все поездки должностных лиц в Беларусь, даже если это будет какое-то мероприятие в многостороннем формате, как и наоборот. И более того, госпожа Тихановская должна быть официально приглашена в Армению. Армения сейчас переживает не самые лучшие времена в отношении с режимом Александра Лукашенко. Я даже говорю не вот про последнее его интервью, да, и заявление про то, что кому нужна Армения, но и то, что случилось ранее, когда Лукашенко рассказывал про свой разговор с Алиевым, и после чего Никол Пашинян, премьер Армении, заявил, что никогда больше не приедет в Беларусь, пока там будет руководить Александр Лукашенко. Можно ли считать вот такие заявления Пашиняна неофициальным таким разрывом дипломатических отношений с Минском? Ну, это было официальное заявление, затем последующий за этим отзыв посла Армении из Минска. Это было заявлением о снижении уровня отношений с Минском. Но мы видим, что Лукашенко абсолютно не сделал никаких выводов, не захотел. Решил продолжить в том же духе. И причем это сделал именно в период, когда шел государственный визит Лазарова. Это было понятно, что Лукашенко взялся за старое. Выступать в роли пресс-секретаря Путина по неудобным вопросам. И говорить то, что у Путина на уме и что ему неудобно говорить. И он считал, что это удобно ему. Мы видим, что понижение отношений также не повлияло, значит, нужно их разрывать. То есть нужно идти на следующий этап и не иметь дел с этим абсолютно отвратительным человеком и в политическом, и в моральном отношении. Более того, мы считаем, что Армения должна подавать заявку на членство в Европейском Союзе. Армения должна присоединиться и к Трансатлантическому альянсу для обеспечения своей безопасности. И Армения должна быть свободной, демократической страной. И целью нашей политики является
формирование институциональных гарантий для необратимости демократии этих прав и свобод, которые сегодня достигнуты в Армении, но они постоянно находятся под угрозой, под гибридными угрозами со стороны России, которые еще и реализуются посредством таких вот прокси, коими являются и Лукашенко, и Алиев. Но вы ведь знаете, что попытки постсоветских государств вырваться из орбиты влияния России заканчиваются очень часто плохо. Как вы видите путь Армении к Европе, к объединенной Европе? Ну, мы видим, что если постсоветские страны поддаются на шантаж, то это судьба Беларуси сегодняшняя показывает, что это намного. Как говорится, Бог миловал, у нас нет общей границы с Россией, и это облегчает нам дело. Но Россия постоянно отравляет наши отношения со всеми, с кем можно и с кем нельзя, и в том числе с нашими соседями. Когда вы обращаетесь о том, что надо разорвать дипломатические отношения с Беларусью, выдворить представительство, также дипломатическая вот эта акция возле посольства Беларуси, вы к кому обращаетесь? К премьеру Пашиняну с таким как бы посылом, чтобы он это совершил, это действие? Мы обращаемся и к парламенту Армении, и к Министерству иностранных дел, и к правительству в целом, чтобы уже в соответствии с компетенциями принимались соответствующие решения, исходящие из интересов нашей страны текущего момента. Такова наша позиция. Тем более здесь уже есть определенные заделы. Это я хочу отметить, это и встречи Пашиняна с Тихановской в Мюнхене. Это встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна с Тихановской в Вильнюсе. Да? Это нужно довести уже до логического финала. Да, и пригласить госпожу Тихановскую в Ереван. Еще совсем недавно, ну, скажем, там до 2020 года, даже, может быть, до 2022, Армения, можно сказать, находила язык с Москвой, с Кремлем. Ведь Пашинян ездил на все встречи, и ОДКБ в том числе, и видели мы эти фотографии вместе, они пожимали друг другу руки. Армения завершила сделку по покупке российских истребителей, так же, как, кстати, и Беларусь купила эти самолеты, которые избыточны абсолютно для таких стран по территории, как Армения и Беларусь. То есть можно сказать, что никаких таких моментов шероховатости в отношениях стран не было. И вот я бы хотел услышать от вас этот момент переломный, в который, ну, можно сказать, Армения начала смотреть в другую сторону. Здесь было несколько серий таких вот моментов, которые в совокупности привели к тому, к чему привели. Да, вы правы. Когда в Армении в 2018 году произошла революция, главным посылом было то, что в этой революции сугубо внутренняя повестка. Это борьба с коррупцией, это свержение клептократического, совершенно похабного режима, который там 20 лет у нас правит. Ну и, конечно, никаких изменений во внешней политике, учитывая такие вот региональные уязвимости Армении. И да, попытка наладить отношения на какой-то новой разумной основе. Да? Причем с позиции суверенитета Армении. Но за очень короткое время оказалось, что это невозможно. Мы получили еще и войну. Я хочу напомнить заявление Пашиняна до войны, когда он сказал, что здесь в нашем регионе война невозможна, если Россия этого не захочет. И этой войны не будет, если Россия не захочет. И вот война случилась. Да, оказывается, Россия захотела эту войну, еще и подсобила в этой войне. И решила наказать армянскую демократию именно в той формуле, которую именно вы привели. Да, что демократия на постсоветском
пространстве не должна оставаться ненаказуемой. И вот не только сама война, но и все послевоенные развития показывали, что Россия превратилась для нас в страну, которая даже не признает наши международно признанные границы. И тогда мы поняли, что если у нас такие союзники, то нам враги больше не нужны. После чего вот в совокупности нескольких таких поворотных моментов и произошел сдвиг в общественном сознании, могу сказать, исторического масштаба. Это не преувеличение. И в результате имеем то, что имеем. Что Россия – это враг всех свобод. Это, как и при царе Николае I, это жандарм всего лишь. Причем довольно-таки омерзительный. И с этим нам нужно бороться и делать ее как можно дальше и как можно меньше. Как и те прокси, которые на своих ребрах продвигают ее интерес. Таких как Лукашенко, таких как режим Алиева, с которыми, да, мы ведем переговоры, потому что это как-никак соседнее государство. А Лукашенко для нас никто и зовут его никак. То, что говорит, что мы не нужны, мы ему не нужны, и он нам не нужен, и слава Богу. Но это не касается, конечно, народа Беларуси, и это не должно касаться тех преследуемых этим отвратительным режимом белорусов, которые в Армении найдут, как находили, так и найдут надежное убежище, пока его не соскребут с его кресла. Прокуратура Парижа выступіць з заявай аб затрыманні мільярдэра і IT-прадпрымальніка расійскага паходжання Паўла Дурова ў панядзелак 26 жніўня. Французскія ўлады падазраюць Дурова ў саўдзеле ў незаконнай дзейнасці, якая адбываецца ў месенджеры Telegram, тэрарызме, наркагандлі, распаўсюдзе дзіцячай парнаграфіі. Па французскіх законах любая кампанія павінна супрацоўнічаць з уладамі, калі вядзецца расследаванне ў злачынстве. А кампанія Telegram гэтага не рабіла і не адказвала на запыты французскіх праваахоўнікаў. За гэта Дураву пагражае да 20 гадоў турмы. Учора ўвечары прадпрымальнік прыляцеў прыватным самалётам у Парыж, дзе быў затрыманы жандармерыяй. Павел Дураў мае некалькі грамадзянстваў, у тым ліку расійскае, французскае і арабскіх эміратаў. Расійскія дыпламаты дамагаюцца консульскай сустрэчы з затрыманым, хоць сам Дураў у 2014 годзе выехаў з Расіі і заявіў, што не збіраецца туды больш вяртацца пасля ціску з боку ФСБ і вымушанай продажы ягонай долі ў сацыяльнай сетцы ВКонтакце. І да іншых навінаў, на гэтым тыдні праваабаронцам стала вядома пра яшчэ прынамсі 22 вызваленых палітычных вязняў. Усе яны напісалі прашэнне аб памілаванні. Людзі пачалі выходзіць на волю пасля падпісанага 16 жніўня Лукашэнкам указу аб памілаванні 30 асобаў, асуджаных паводле так званых пратэставых артыкулаў. Некаторым з іх яшчэ за кратамі была патрэбная тэрміновая медычная дапамога. Імёны 8 агучылі праваабаронцы. На волю выйшлі Васіль Бераснёў, Алла Зуева, Ольга Стаброўская, Кацярына Леў, Наталья Пятрович, Тамара Каравай, Святлана Полуэктава і Васіль Кушынскі. Іншых прозвішчаў не называюць дзеля бяспекі вызваленых, аднак імёны яшчэ траіх асобаў у адмысловым сюжэце агучыла прапаганда рэжыму. Гэта была журналістка беларускага тэлебачання Ксенія Луцкіна, актывісткі Ольга Новікова і Ірына Санкоўская. У прапагандысцкім сюжэце жанчыны выказалі раскаянне. Паводле вызваленай Ксеніі Луцкіной падчас зняволення ёй ніхто не пісаў лістоў з волі, акрамя родных. Аднак праваабаронцам вядомы неаднаразовыя выпадкі, калі адміністрацыя калоній цалкам блакуе ліставанне палітычных вязняў. Людзі гадамі могуць заставацца ў гэтак званым рэжыме інкамунікада. Ад цэлага шэрагу вязняў сумлення няма ніякіх звестак ужо больш як год. Паводле праваабаронцаў, вызваленыя з турмаў палізняволеныя застаюцца пад пільным наглядам сілавікоў, падобным да рэжыму перабывання на хатняй хіміі. Сам жа факт напісання прашэння аб памілаванні на імя Лукашэнкі не гарантуе вызвалення. Вядомыя неаднаразовыя выпадкі, калі палітвязняў судзяць паўторна за так званае непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі. На сёння праваабарончы цэнтр «Вясна» фіксуе амаль 1400 палізняволеных. Аднак іх можа быць у разы болей. Нярэдка сваякі асуджаных паводле палітычных матываў выступаюць супраць надання блізкай асобе статусу палітвязня, бо лічаць, што гэта можа ускладніць жыццё ў калоніі. Паводле праваабаронцаў з 2020 года за палітыку ў Беларусі затрымалі больш як 50 000 чалавек. Толькі за ліпень сёлета паводле палітычных артыкулаў судзілі як мінімум 170 асобаў.
У Варшаве каля будынку амбасады Сербіі прайшла акцыя салідарнасці з беларускім рэжысёрам і актывістам Андрэем Гнётам. 31 траўня гэтага года Верховны суд Белграду ухваліў ягоную экстрадыцыю ў Беларусь на запыт уладаў Лукашэнкі. На радзіме Гнёту пагражае жорсткае абыходжанне і гвалт. Раней арганізацыі ФІДА, Вясна ды іншыя праваабарончыя групы выказвалі глыбокую занепакоенасць гэтым выракам і заклікалі сербскія ўлады адмяніць экстрадыцыю, спасылаючыся на міжнародныя абавязанні Сербіі ў галіне правоў чалавека. Паслязаўтра ў аўторак у Белградзе адбудзецца паседжанне суда другой інстанцыі ў гэтай справе. Беларусы ў Варшаве, якія правялі сённяшнюю акцыю, імкнуліся прыцягнуць увагу міжнароднай супольнасці да справы Гнёта. Нашыя корэспандэнты пабывалі на месцы падзеяў. На жаль, не ўсе механізмы, якія сёння нам даступныя, могуць выратаваць жыццё Андрэя. Таму мы сёння у акце салідарнасці разам з Андрэем тут, у Варшаве. Я вельмі хвалююся, але гэта гістарычная падзея, таму што я ніколі не бачыў, каб якая-небудзь нацыя вось так вось у 21 стагоддзі аб'ядноўвалася. Карацей, Андрэй, я веру, што мы з табой пабачымся тут у Варшаве нават у гэтым месяцы. Трымайцеся, будзе складана, будзе хвалююча, але ўсё будзе добра. Усіх беларусаў, якія прагнуць свабоды для сваёй радзімы, усіх беларусаў, якія сёння ў вязніцах у Беларусі. Мы з вами паціскаем вам віртуальна руку, дзякуючы сучасным сродкам технологиям, правда? Так что виртуально и обнимаем вас, и чекаем вас у Варшаве. Свободу Андрею Гнёту! Свободу Андрею Гнёту! Свободу Андрею Гнёту! Верим, можем! Вера, можем! Верим, можем! Вера, можем! А за акіянам Камала Гэрыс, афіцыйная кандыдатка на прэзідэнцтва ад дэмакратычнай партыі на выбарах у Злучаных Штатах Амерыкі. Яна ганарова прыняла гэтую намінацыю падчас з'езду ў Чыкага. Цяпер для яе пачалася сур'ёзная барацьба за месца ў Белым доме. Трамп, у сваю чаргу, перапісвае стратэгію барацьбы з маладзейшай кандыдаткай, бо ранейшыя абразы пра старога Байдена цяпер больш пасуюць яму самому. А пытанні паказваюць вельмі блізкія вынікі, а бітва за прэзідэнцтва між рэспубліканцамі і дэмакратамі дакладна абяцае быць вельмі цікавай. Словы спадзеву на лепшую будучыню, удзячнасці, слёзы і тонкі гумар у бок Трампа. На гэтым тыдні ў Чыкага прайшоў 4-дзённы з'езд дэмакратычнай партыі, на якім Камала Гэрыс атрымала аднагалоснае падтрыманне ейнай кандыдатуры на пасаду прэзідэнткі ЗША. Самая сустрэча дэмакратаў была малападобная для звыклага нашаму воку палітычнага форуму. Гэта было сапраўднае шоу з выступамі папулярных выканаўцаў, зорак тэлебачання, комікаў и грамадских дзеячаў. Это момент, когда все представители всех 50 штатов должны показать некое единение и вдохновить еще не определившихся избирателей для того, чтобы они все-таки пошли на выборы, отдали свой голос. Ну и поэтому каждый штат пытается показать что-то особенное, пытается показать и привлечь избирателей именно из своего штата. Поэтому получается, что это настоящее голливудское шоу, которое делают лучшие голливудские режиссеры и продюсеры. Асабліва ўразіў выступ Джорджыі, так званага пурпуровага штату. То бок перавагі там не маюць ні рэспубліканцы, ні дэмакраты. Таму так важна для палітыкаў падчас прэзідэнцкай гонкі перацягнуць галасы тамтэйшых выбарнікаў. Если посмотреть на то, как происходила номинация кандидата в Милуоки, Дональда Трампа от штата Джорджия, и что происходило на конвенции Демократической партии, мы сразу увидим уровень воодушевления. Потому что на конвенции республиканцев они просто зачитали по бумажке некое обращение, сказав, что передают свои голоса. На конвенции Демократической партии от штата Джорджия фактически выступал рэпер Литл Джон, который завел толпу своим хитом. Он действительно житель Джорджии. И это самое настоящее шоу. Але не толькі селебрыці заводзілі удзельнікаў кангрэсу. Запальвалі на сустрэчы і палітычныя дзеячы. Гэтак з'яўлення дзейнага прэзідэнта ЗША Джо Байдена, які пасля няўдалага выступу на дэбатах супер Трампа сёлета ў чэрвені мусіў выйсці з гонкі, выклікала шквал воплескаў.
няхай ён выглядаў куды упэўненей, чымся падчас тых самых дэбатаў. Ад гэткай цёплай сустрэчы ён не стрымаў слёз. А вось падчас ягонай прамовы расчуліліся ўжо удзельнікі. Для мяне было гонарам быць вашым прэзідэнтам. Я люблю сваю працу, але яшчэ болей люблю сваю краіну. Я болей люблю сваю краіну. Усе гэтыя размовы пра тое, як я злую на ўсіх людзей, якія казалі, што я мушу пайсці ў адстаўку, неправда. Я мацней люблю сваю краіну. І нам трэба захаваць нашу дэмакратыю. У 2024 годзе нам трэба, каб вы галасавалі. Нам трэба, каб вы захавалі Сенат. Нам трэба, каб вы вярнулі палату прадстаўнікоў. Але найперш нам трэба, каб вы перамаглі Трампа і абралі Камалу і Тыма прэзідэнткай і віцэ-прэзідэнтам Злучаных Штатаў Амерыкі. Гэткае ж безумоўнае падтрыманне Гэрыса аказалі і іншыя выбітныя амерыканскія палітыкі. З вераю адно ў аднаго і радасцю ў сэрцах давайте адправім Камалу Гэрыс і Тыма Уолса ў Белы дом. Не абмінулі выступоўцы і апанента сваёй намінанткі Дональда Трампа. Жыццёвы шлях мільянера параўноўвалі з узорнай дзяржаўнай кар'ерай дэмакратычнай кандыдаткі. Камала ведае, як і мы, што незалежна ад таго, адкуль вы родам, як вы выглядаеце, каго любіце, да каго маеце прыхільнасць, і колькі ў вас на банкаўскім рахунку, мы ўсе заслугоўваем магчымасці пабудаваць годнае жыццё. Выступоўцы не ўпусцілі магчымасці і пакпіць з Трампа, робячы тонкія намёкі на ягоную сканцэнтраванасць на ўласнай асобе, дзівакаватасць і апантанасць памерамі натоўпу. Двухсэнсоўны жарт 44-го прэзідэнта США Барака Абамы на адрас Трампа можа і прыгучаў здзекліва. Але акцэнтаванне ўвагі на дзівакаватасці дэмакраты выкарыстоўваюць англійскі выраз «world» кандыдата ад рэспубліканцаў сталася новай стратэгіяй партыі, якую увёў ва ўжытак цяперашні кандыдат на віцэ-прэзідэнцтва Тым Уолс. Это значительно отличает то, что говорили демократы и что говорил Джо Байден на протяжении последнего года, поскольку очень много было сказано о борьбе за судьбы Америки, о борьбе за душу Америки, об опасности со стороны Дональда Трампа и трампизма. А тут все очень просто, как-то иронично и забавно, но они просто странноватые. Это снимает уровень опасности, это снимает уровень драмы, трагедии, который мы слышали на протяжении последнего года. И кажется, американцы это воспринимают с большим облегчением и большим удовольствием. Зрэшты, больш пазітыўна глядзяць амерыканцы і на кандыдатуру Камалы Гэрыс. Гэтак усяго за месяц ёй удалося сабраць рэкордныя $500 мільярда ахвяраванняў на перадвыбарчую кампанію, што на 170 мільёнаў болей, чымся мела каманда Трампа ў ліпені. Больш за тое, Гэрыс апярэджвае свайго апанента ва ўсіх перадвыбарчых апытаннях. Разрыў невялікі, не больш за 4%. Гэта лепшыя паказнікі дэмакрата, чым пры Байдане ў ролі кандыдата. І ўсё ж Гэрыс толькі ў пачатку сваёй барацьбы за прэзідэнцкае крэсла. Ужо неўзабаве яе чакае першы выклік – дэбаты супраць Трампа, якія маюць адбыцца ў пачатку верасня. Если мы вспомним дебаты 2020 года, если мы вспомним прошлые дебаты Камалы Харрис, это не самые успешные выступления, если сказать мягко. И поэтому она довольно рано выходила из гонки. Действительно, она не такой сильный человек в смысле дебатов. И сейчас наверняка она будет проходить усиленную подготовку, безусловно. Но само выступление будет иметь очень большое значение. Вот на дебатах Байдена и Трампа после этого фактически было принято решение о снятии Байдена. Вот дебаты Камалы Харрис и Дональда Трампа могут иметь такое же огромное значение для американских избирателей. Падобна, што рыхтаваннем да выступу цяпер заняты і Трамп. Кандыдату рэспубліканцу давядзецца выпрацаваць стратэгію для новага суперніка, бо цяпер націскаць на ўзрост ці хваравітасць, як тое было з Байденам, не выпадае. Падаецца, яго выбіла з каляіны змена Джо Байдена на Камалу Гэрыс. Яму было куды камфортней весці кампанію супраць Байдена. Ён сапраўды не здолеў знайсці эфектыўнай лініі атакі на Гэрыс. Ён шмат што спрабаваў, няправільна вымаўляў ейнае імя, прыдумываў мянушкі, сцвярджаў, што насамрэч яна нецена скурая. Нічога з гэтага не спрацавала. Наадварот, стала выглядаць, нібыта ён у адчаі і чапляецца за магчымасці.
У любым выпадку чакаць, што гэтыя выбары будуць спакойнымі, не варта. Напярэдадні з гонкі зняўся трэці незалежны кандыдат Роберт Кеннеді-малодшы, які апошнім часам не набіраў і 5% рэйтынгу. Сваё падтрыманне ён выказаў Дональду Трампу. Так ці іначай, асноўная барацьба вядзецца між Гэрыс і Трампам. І калі паміж імі не будзе вялікага разрыву, то гэта зноў дазволіць Трампу не прызнаць вынікаў галасавання у выпадку паразы. Марыля Дакуцька, Белсад. Апынуцца ў іншай краіне, пачынаць жыццё з нуля, шукаць нейкія якары, выбудоўваць камунікацыю з мясцовымі. Адная справа, калі праз гэта праходзяць дарослыя сфармаваныя людзі, другая, калі дзеці ды падлеткі. Ёсць тыя, хто хутка адаптуецца да новага асяроддзя і, так бы мовіць, уліваецца ў калектыў. Некаторым жа з гэтым значна цяжэй. Пра спробу зрабіць працэс інтэграцыі для маладых беларусаў і украінцаў у Польшчы больш лагодным і натуральным распавядзе Уладзіслаў Корсак. Непадалёк ад польскага горада Ломжа на тэрыторыі каталіцкага цэнтру «Карытас» амаль на тыдзень разгарнуўся спартова-інтэграцыйны летнік «Бліскавіца». Яго мэта дапамагчы пацярпелым ад рэпрэсіяў і вайны дзеткам з Беларусі і Украіны лепш інтэгравацца ў новае для іх асяроддзя. Дзеля гэтага запрошаныя таксама ў летнік і дзеткі польскія. Усе разам яны весяляцца, гуляюць, займаюцца спортам. Дзеці шукаюць агульнае ў сваіх культурах, каб лепш разумець адзін аднаго, адначасова захоўваючы сваю нацыянальную ідэнтычнасць і непаўторнасць. Мысль была в том, чтобы объединить и показать то, что наши культуры чем отличаются, чем похожи, чтобы дети могли видеть, что и поляки, и белорусы, и украинцы могут спокойно учиться, без всяких проблем ходить в школу. В работе с детьми с Украины и с детьми с Беларуси есть существенные отличия. И самое главное это заключается в том, что дети Беларуси это дети политзаключенных, это дети, которые были вынужденно покинули свою страну, и у них нету шанса как будто бы вернуться обратно. И тогда они настроены на то, что они берут от страны, в которую они приехали, ну, скажем так, максимально. То есть они хотят учиться, они хотят учиться в школе, музыке. Отличие детей с Украины в том, что они настроены, страдают синдромом отложенной жизни. И это не только у детей, это явно зеркалит отношения их семейной внутренней системы. То есть о том, что я вернусь обратно, и тогда я буду жить. И поэтому здесь я не чувствую, не живу. Это первый мой лагерь. Я в первый раз иду в лагерь на 7 дней. Да. А что больше всего понравилось? Ну, каяки. 15-кіламетровы так званы інтэграцыйны заплыў на каяках. У адным каяку зазвычай плывуць беларус і паляк, ці паляк і украінец, ці беларус і украінец. Гэта таксама служыць, безумоўна, той самай інтэграцыі, дзеля якой гэты летнік і ствараўся. Вось бачым, што два каякі прыплылі, амаль што частка дзетак ужо на беразе, і зараз мы пойдзем і паразмаўляем з імі. Скажы, як табе ўвогуле ў летніку гэтым і што ты, вось, як табе спадабалася гэты заплыў менавіта? Дуже подобається. Тут дуже добрий колектив і так дуже багато друзів нових з'явилось. І мені дуже подобається, дуже гарне ставлення до нас. І як плавали, дуже все сподобалось. І ще буду. Дуже хочу. Люди з різних країн, з різних, разные национальности, и мы все так сябруем больше-меньше. То есть спробуем поразуметь, зразумець друг друга, разные проблемы кожнага. Заплыў быў добры. Мы з сяброўкай плылі, спявалі там купалінку, цоя, все, что могли. Конечно, мозольки засталіся, але будзе памяць на будущее. Они уже немножко там начинают говорить по-польски, взаимодействовать, вступать в контакт, танцуют вместе. Дети откликаются о том, что нам казалось, что нас, что есть хорошее к себе расположение, что да, я начинаю в спокойной обстановке понимать и речь. То есть такие интересные моменты. Тут знайшло багато нових друзів і, в принципі, весело, тому що цікава програма. Супер.
Ну так, цікава програма, добрі ці, ну, як вважаті, дуже хороші. Ну і друзі, знайшли друзів, так, цікаво тут. Які активності найбільше вам подобаються? Напевно, мені сподобалось вчора, як ми ходили до такої, ніби, там був парк, і там були такі старенькі домики, дуже цікаві. Так, от. Ніби ходили до музею під відкритим небом. Спотикаємося, аби рисувати. Сустракаемся, каб маляваць, гуляць у футбол, плаваць у басейне. Вельмі добра. Мы спецыяльна размаўляем на польскай мове, каб яны яе разумелі. Мечтаю, ну, типа, добиться, хотя бы прорваться хотя бы в польскую лигу. Я уже не говорю об НБА. Это очень сложно будет, скорее всего. Вот я стараюсь, типа, меня мама уже ходила в школу, спорткласс, но сказали, чтобы мне надо знать более-менее хорошо польский язык, и меня будут проверять на способности. Самое главное, что нам треба ведать об ориентировании у лесе, у городе, ці еще ниже. Самое главное – это коммуникация. Коммуникация, такая коммуникация, как у вас сегодня была с нашими инструкторами. Провели анкетирование с детьми, и больше, конечно, подобается спортовые мероприятия, которые мы здесь проводим. Зараз это был сплав на каяках. Наши инструкторы повели 10 каяков и 20 деток. Завтра я со своими наставниками-инструкторами поведу деток тут недалеко у лес. Мы поставили уже маркеры, метки. Будем проводить ориентирование на местности, спортивное ориентирование. Вельмі удячні ми канадській діаспорі і святару В'ячеславу Кучуку, який допомог нам з організацією збору, сподару святару В'ячеславу Бароку, який з нашими дітками працює. Вельмі удячні волонтерам, які нам допомагали. Проект, по сутності, увесь тільки дякуючи волонтерам і підтримці хуткої гуманітарної допомоги, і вдалося зреалізувати. Красное солнце сгорает дотла, день догорает с ним. На пылающий город падает тень. І на развітанне ўсё ж хачу вярнуцца да свята, якое сёння ў сэрцы кожнага, хто шануе Беларусь. Роўна 33 гады таму дэпутаты Верхоўнага Савета 12-го склікання Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі аднагалосна прынялі дэкларацыю аб суверэнітэце. Супраць прагаласавала 0, устрымаліся 0 дэпутатаў. Сведкі гэтых падзеяў распавядаюць, што бел-чырвона-белы сцяг у залю паседжання ўнёс беларускі касманаўт Владзімир Кавалёнак. За незалежнасць галасавалі і камуністы, і дэмакраты. У тыя дні нашыя суседзі таксама выбіралі незалежнасць ад Масквы. Латвія прагаласавала 21 жніўня, Украіна 24 жніўня, Беларусь 25. Пазней гэтыя даты сталіся святамі незалежнасці і адзначаюцца па сённяшні дзень у нашых суседзяў. У Беларусі на ініцыятыву Лукашэнкі гэты дзень з гісторыі выкінулі і замянілі днём з абсалютна іншым сэнсам. Але гістарычная справядлівасць запануе. Дзеля гэтага дастаткова, каб мы з вамі шанавалі гэты дзень і памяталі пра яго. Дыктатарскія рэжымы не вечныя, у адрозненні ад народнай памяці. І на гэтым развітваюся з вамі, зычу добрага вечара і ўдалага новага тыдня. Да сустрэчы ў эфірах на Белсаце. Сталинград. Студень 1943 года. Немецкая армия оточенная. Жахлівае надвор'е, снег, мароз, няма ежы.